Son famille raison de rodon chotel ibata khamazani deute que l'on helou. Non ma yagalou hua non ne salaza le cour mieux que l'on de come en tau gako de biome que l'on sala poga khalani gatu ho Yesu kali la kwe hula mola nyani gatu lem tau ji piuma. Yogana luong to chapuma ino anoa nisi bala chesumno ino aduti kolwe ga yugu gadu gako uza nyumu ayam damneu ino tikolwe gu gadu sedo tau jaliadua maku somoyo hutse yoza chesione ni chesion konime hulwe botame Yesu gama doye le luinge sohatiga jege lao ayo mesi potsu podumtumo el mue salao umama bia zazi de jion zanyani nga agaje yamta Yesu el ajimine no nga mue ga le kute mi ye mangena yomuti gai majwa zondo khodo hodon no sinyame soha thase acho miza yozang tabang tamu sumkhwe takhwe acho gako mangue gakoni sakita kham jamyo thamyo yoha ada amang yozebo le ethame choa khwe ga e salao zondo khodo hode doto duan ni ngene nga nahaguma Yesu ayong washa hoga e no tijilo ngasi no khaya jidoto lu onyo onzao pyukhwe shaza zonza don bio mkhwita no pyusumyogon yalatea khwina wo khulao nga meno chotelao do khwidong chwa khwega yakange myapyo nyu yo numa masani wo yume ajimine ena ayo sumu mududu me Yesu ayo zalande jopo chi pyo el sumu sumbo de mi yemi khan ule anani shaunga do khwidong yagange zalande zole jiume eho Yesu pa el nga zado mi yemi khan ule anani shaunga sumu sumbo tiga mi yemi khan ule ga lotho timo awo nang ule namate khazeume do khwidong ayoma zongdu de leo tiga el to ngena kha kho jion zao choha asua jonu Yesu ayoma ho zo ene hua choha za jonya jimanga eko mi ye jonya me mi ye ma jonya tj maboa ayani do nga Yesu wo de la boy jonga do luo ayamo helwa shanu ku homa adu miyan chale chalenyani adu gadu Yesu ayo ayam ajwe damnela nga le shanu ma adu be yo ha gadu ayam yenyum le thi he kho madam ne phunyai Yesu a nga gadu ajwe damnela nga be yo ha ge mo jin kho ayam mami phunyalo zao do je gadu mangena ayam change pha ge gadu ho nga ge mo je ga kong shanu khu honge Yesu khali adu gadu thuna na hue je ajwe jonela nga le shanu ma nga yoha ge mo jion zagana nga isha ma phasha le neu kho ti joy ma pyelia ajimine ena nga mo je khwe ma bien ma lo mine me nga ne neo mo loe pyele lo numa Yesu khali shio wo de la ga hmo mo ma phalo lo ho nga le ni do la ma gama ga phyan Yesu khali ne thongphu Galilee mi khan jo zagupye sumu sumbo khwega
Aywa umama bia zazi deje zanyani yomu yojaje umlume Khuyenge Yesu ayon yohae eneu None mu yomuje thua ma bien maluasi le eneu me Ino adu tsoaza yoga nalu yohau ga ne umma le neujia mi ye gang madua Adu tijina bieu ho Adu yohan yoha bimulani ma mnya ha adu numa lanu ne la tije bieu me Mi ye ayone damne la jion adu ha khwea kuo bion uta mudu shodu je bieu me Nga no gadu shidanema Nga la khwene yudole shi khwea No ma salang chi shou gadu bio No ma numa la khwe yakha data jion yosu bipio pama Yesu ayozi dam khwea adu gadu bieu me Tema